earthquake alert dyan sa may Cebu. Kadigito yung agundaan. IFM News. IFM News. IFM Nang News. teden ka na po, iti PGINT ayuda da. Tinutungan ni Idol Dennis, come in. Dangi patuludan iti relief goods ti provincial government of Ilocos Norte kaya nagbalin na biktima iti ginginad ijay Cebu. Mismo nga ni Governor Cecilia Arneta Marcos kini Vice Governor Macho Marcos Manutok iti nangapatulod iti kahon-kahon nga food packs para pelang kanitay na perjan iti probinsya iti Cebu. Mismo iti Cebu Pacific iti nangipatuludan iti PGIN pagkasari ka alisto iti panakidalong iti ayuda iti nakamat sa lugar. Ibilayin nga kalman, iti panakipadala na. Kit malamlamang, iti aldaw, kit maawatan. Iti taga Cebu, iti ipay matulog, manipod ti Provincial Government of Ilocos Norte. Malagit nga iti kalman, kit mga iparupat, iti panangipagladigit, ti Vice Gobernador, kang gasamit ang panangibaga, iti suportarda, kada itay nagpaling na biktima iti gingined iti nakamat na probinsya in Bagata Gobernador marong tumulong iti PGIN ti anyaman na klase tulong gaputa ti Ilocos Norte kay Sister City Sister Province iti Cebu kay taga-jay pay Visayas Region iti pamilya ni ati Gobernador bagayan kini dating First Lady Imelda Marcos Pasel ti Vice Gobernador, bagay pa lang kada ito'y panipay na iti tulong, kada kita taga Cebu, gapupa iti magsod 6.9 na gingined. Magandang hapon po sa lahat ng ating kababayan, ay patumalin sa lahat ng ating mga kakaibigan. I just want to greet all of you and send my condolences and best wishes to all of those affected by the earthquake in Cebu. Kakabas pa lang po that the death toll has risen to 69, and it truly breaks my heart to hear about this. And we at the provincial government of Ilocos Norte will see what sort of assistance we could provide within the day for those enduring this hardship in Cebu. Please, to all of our Cebuano and Visayan brothers and sisters, please know that Ilocos Norte is thinking about you, and we will do our part in ensuring that you will get back on your feet. Itimet lang kalman, Adol Bernard, nga naipatulugan iti Cebu, dati may isang closed gun truck nga nangkargaan na kiti karton nga relief po para palang karito ayuda ti PJN iti Cebu. Siguro itatanal daw kita Wan ata ti partner ni Vice Gov Pai ni Jamie Harrell taga Cebu Idol Dance. Yung nga ro, gusto nga dati ka ba nagkita kay magbagalay ti Gobernador iti announcement di kalman ti suportan na dagdagos dan ni padulod Rabin iti Maidanon ijay airport Lawag Airport dagiti kinakarton tata nga food packs para pala iti kaiyan ijay Cebu Idol Tunnel. So ti bayanihan iti Ilocos Norte ket atutuloy pa lang kaniti nagbalik na biktima gingined ijay Cebu Idol Dennis Delitio tatak Arne